Nah, awalnya bisa betul ya betul lanjutnya. Nah, semua buku. Swastiastu nggih Yumiari. Harinya tuh. Ke beli dinaon titiang Swastiastu. Isra malih. Nggih, sampun. Iring jadi. Om Swastiastu, semeton sareng sami. Iring ya makin aja kawitan dumun iki sambil sambil tapi wastane berjalan prosesnya. Kita deh Nggih, sinambura biasa wenten tapi wastane wenten kesalahan teknis. HP-nya ya begitulah karena berbaur dengan teknologi. Enten Niki dan Anjaya Swastiastu. Swastiastu Swastiastu. kembali bergabung. Kira malih nikah. Ya. Iring, kenapa niki Pak Made? Sampun ada ngawit niki, tapi pun api. Wahyu niki Swastiastu Sugro. Swastiastu. Taben titiang niki saking Perian. Ya. Surya, Sugro Pak Prof Surya Pradnya. Mohon kelancarannya. Balikkan sudah nanti sudah ada yang nonton ini udah ada 2 giring. Om Swastiastu semeton sareng sami punapi gatra ring rahinane mangkin dumugi jestate Pak Surya kena rahayu ring galah sane becek puniki titiang sareng belin titiang jagi pacang napi wastane maktayang geguritan tam-tam. Sane ka pertama jagi ambil titiang pupuh sinom, sane kaping kalih jagi ketembangan atau pupuh ginada. Yeah. Menawi wentan kirang langkung unjuk lungsur tiang pengampura riantukan tambat pisan puniki. juga Swastiastu Pak dosen Juliawan, salam hormat. Swastiastu. Tadi ampura kendala teknis. Sampun on berarti nggih. Sampunan iki sampun. Nggih. Sebentar Swastiastu. Swastiastu jung. Inggih Swastiastu siap jero Wahyu. Alon ngertiang di pangesing iwang penampen wayah wah Swastiastu. Nggih siap. Niki yang takit-takit yang beli wayang. Malih yang sampun jaga tebecik. Presida kecunduk sareng kanti ring semeton sareng sami. Nggih, presida malih ngatur rayah ring bija sepatutnya nih. Riko wenten kenal sareng tiang nggih. Nggih, minat teh wenten. Niki pasti wenten. Niki akeh motoran roe. Oh, 4, Niko ampun 8. Nggih, penapi mangke ampun terhubung ya tidak kira-kira ya. Sampun. Ku tiang tan ngenah ya. Ngenah, senang wenten. Rugi dah. Ireng ya mangke teh. Nggih. Semeton sareng sami sane mangkin jagi pacang kawitin titiang antuk pupuh sane ka pertama. Dagang istri sampun medal Swastiastu. Lagi pacang kawitin titiang antuk pupuh sinom. Ngiring bapak di payana kasup niki maka. Wih, Nggih, niki sampun niki. Ngiring ya kali tedembun niki kawitan tiang. Ngiring beda. Nggih, kawitin. Om Swastiastu. Om Namaste. Kita yang nak metegar niki urusan dicacak niki urusan tapi rasanya sur verifikasi kualifikasi mohon restunya nih niki geles niki jagi pacang dados doktor jagi pacang kawitin titiang alon gak deh pen siaga boleh nggih ya
Ratu para pamirsa sane presidennya siang nonton ring rahindene mangkin mungguing geguritan sane jagi aturan punika ketus titiang saking geguritan tam-tam. Sane kebaos inggih punika sane mangkin baosan titiang kewentenan indik Yamo Bratene. Yamo Bratene punika nenten jewenten tios ngerereh kesujatiane punika. Mamodosa kewentenan parilaksana parisolah sane kainggilan nenten jewenten tios wantah parisolah sane becik punika Bodi ngami sajeroning pemargi ne punika nyejerang sane mewasta keweruhan budi mayasa kirti ring jagati sane rahayu dasa sila napi malih ring sejeronin pemargine wenten sane kebaos dasa silane punika presida kemargian ri sejeronin urip dan lingo ring daging gumi taler punika semeton sami pageh nyejeran kesusilane dan kalipun ring jagate sekadi mangkin diat mika wantasa napi temawinan sekadiasa punika duanin jenane kediat mikane punika sane setate kerereh lan sastra-sastrani pangasine kanirwana maka samine punika mata tujon
Jujur sane kebaos kenirwanane punika presida iraga sareng sami ngemangguhang suke tanpa wali duke. Sholah loken Punika mangdene presida menados dasar tetujuan iraga urip ring jagate yen sampun presida punika kemargian jangkep pisan pasti ke iraga presida ngemangguhang kerahayuan. Kata hipon bacakan dasa sila patut yen kebaos dasar angin geguat sepat siku-siku akeh dasare punika wantah dase punika sane kebaos dase sila. Wah, wih, niki matur semua. matur semua niki semeton titiang mun sapa titiang niki Pak Blimade. Wenten sane rawuh Ya, di niki Juliawan wenten. beli pale. Swastiastu beli pala. Nggih, sane ampura sane durung presida carce titiang sakesiki. Ya durung saja magatro mun niki titiang sambil nyarjer HP. Swastiastu semeton sareng sami sampun napi wastane sampun dia nyarangin dari kanjekan galasan becik puniki. Nggih, patut. Swastiastu beli pala. Swastiastu Ayu Sulasmini. Swastiastu. Swastiastu Pak Wayan Rena. Nah, Pak Mekar. paling makin beli bagan deh kewentenan maka kak napi sane ke bawah siwau punika iraga ngemaosan dasar iraga ring jagate sing kenten semeton di tiang maka sami pastike sane dasar iraga urip ring jagate punika wenten sane ke bawah siamo brate. Yamo brate. Yamo brate wenten punika dase wacaannya ini sane munggah ring enten iwang antuk titiang Ring Sarasa Muscaya. iya ning sampun iraga presida sampun presida ngemargiang dase sila ne punika kan sampun wenten angin raga geguat Angin sepat sepat siku-siku ritat kala ma parisolah Tawi mempari laksana ring jagat. Saya kita beli. patut sakemaon duanin raga puniki menados jatmo sing enten nenten presida status sempurna Tanana wong swasta ayu. nika ampun Kenten kocap ring daging sastra. pastike wenten iwang nyane Saya kemauan, saya beli. patut Sane mawasta dasa sila punika wantah kaanggen iraga napi anyekung jenana nyujur sane kabaos kesuniatan utawi kanirwana ne punika. patut yang sampun prosedur raga ngemargiang status eling pasti kering jagate raga ngemangguhin sane kebaos jagat itu Ya. niki mah gatra demun niko Swastiastu mo Tina. nggih akeh Napi gatra mo nggih punapi gatra saking Tabanan puniki. nggih akeh niki Tan beh nabi tiang beli go sedi. Dwi Puspita aden di tiang Dewira niki Swastiastu beli Sila niko. ki Pak Satpol di tiang Pak Pol tiang Pak Wade Ampura Swastiastu Bligus Swastiastu. Griyo Swastiastu Bligus manajer Arja Widyasara. wih Punapi sedulur di tiang gatra. Swastiastu mau uci taler sampun nyarangin. nggih salam sareng Mbok Cik Mau tuh masih setiang
Titiang doh niki dan niki semeton tabanan taler niki. Tapi tiang menang di Denpasar. Harusnya kita tidak. Nggih, patut. Oke. Penapa niki beli dek Langtora malih nggih? Janto semun ngiring megatra rumun. Bagatra kok cah rumah sareng semeton sareng sami nggih. Minapto nika semeton. Swastiastu semeton sareng sami. Matur suk semua titiang sampun nyarengin. Ngiring sareng-sareng ngajegang seni budaya Bali ini antuk megegitan. Niki sampun rauh suhun tiang beli wahyu. Jadi giran. Niko Ah, beli ya sampun ampun. sampun rauh ragane. Nggih. Swastiastu beli wahyu penapi gatra. Nembe tan kecunduk niki. Nembe ten kana duduk malih sekat covid ten ngidang gending bareng-bareng malih. Niki salam pitang buat Juliawan, mugi-mugi je Persida kecunduk malih ring darat. Nggih. Mau Ragane putun. dijawab di. Niki ragane menang ring Singaraja. Oke, enten meh doh neh. Nggih. Mau putu ring Karangasem. Nggih, edangan mau putu. Beli wahyu ampura kirang langkung untuk titiang ngartos negesin nah minapto karyake iwang nyanyi. Guru Nabi Pak Sira nika malih. Robi. Swastiastu. Nggih. Swastiastu Ampun. Pak Prof nggih? Nggih. Swastiastu Pak Prof. Swastiastu. Swastiastu beli pala sampun rauh. Ya. Swastiastu Mbok Cynthia. Nilo Jumiari, suksma. Nggih, Lanturang kocap isin kelas beli. lanturan istin telase. Beli wayu menampun iening sampun kelas napi rarah malih beli wayu. Nika ampun. Titiang ngererah aja isin telase malih pang presida. Niki suhu titiang. Sira nika rauh. Dan nika beli wahyu diantara. Napi aja isin telase dumun niki. Tegaran cawes dumun belin titiang. Ragane kan sampun kentan sira uning. Kasup ya nih. Sira uning bisa memberikan pencerahan kan tuh Nggih. En bahasa niki titiang sareng kalih puniki salam daler majeng ring Urah Hindu Kemenak Kota Denpasar. Daler Urah Hindu saking Kemenak Kota Tabanan. Nggih, swasti. Malih bos wenten ring ke kita. Inggih. Nah, niki arah. Swastiastu dan beli danu. Nggih. Ireng beli megening tam-tam li. Sanet las tunah titiang Pak Dek. Nggih. Wawanin malih sanet las. Iki emang menarik sekali geguritan tam-tam ini deh. Kalau kita telaah lebih dalam itu syarat akan nilai-nilai filosofi kehidupan. Nggih. Dan Cutet nih istilah dah konya lagi isin kelasnya pun api dek nih. nah nika pun napi isin telah sepunikeun. Nah, itulah yang sebagai kita sebagai generasi muda harus bisa mengupas makna-makna yang terdapat di dalam geguritan tersebut. Kita dengeh raga sebagai generasi muda sane patut ngelestarian nih punika. Mundur asa bindip lidak pangenah nya. Mundur pecak nggih. Tapi niki geser tiang bindip pangenah lidak. Nah. Nggih. Jangan sebenarnya tertarik dengan geguritan tam-tam niki ampun gas tiang cenik lidak. Ada senten deh. Jak luwung jadi ngah gitu. Apa karena tiang demen ngah demen peka tiang lah tip kuno niko. Misi bekas tam-tam apa jenis setiap odalan mending aja luwung asal sampai jani penasaran. Dan demen ngending itu beda kin. Jantan ampun. Yen baosan becik nah memang becik tam-tam punika cuman kadangkala kita itu kewalahan iraga punika merasa kemed, merasa kememegan tatkala ngerereh suksemanipun karena dia mengandung nilai filosofi yang tinggi, nilai filsafat kehidupan yang cara nak baling orang lionan mau bahasa mau kulit kenten pun pangtan lali titiang salam dungun sareng jero arum titiang pangtan jero arum ya burung minapto kari sibuk jero arum titiang ke oke sebenarnya yang Swastiastu diko mau tina sampun rawuh dikit talar mau tina sampun rawuh nika yang patut kita lestarikan lagi nilai-nilai makna yang tersirat dalam teks geguritan tam-tam. Wan niki kekalih niki megatra demun malih pisan malih bos pupuh dinade.
Magatra dumun napi wasane beli dek sarang semeton-semeton sane nyarengin. Ya, betul. Dumugi setia menemani sampai selesai. Asteng karena seusan live niki adin dit. Mau tuh alias mau tuh. Iki nak ampun make aduh we. Asteng karena seusan live niki adin titiang boleh jodoh kan ya. Jodoh nikah rasanya nih ajang semang-semang tuh mau tuh. Kau godoh deh. Oh, nikah jodoh ya. Patut. Dados masih. Agangin kopi. Salam deh, ajak dua. Swastiastu Ya, mau Tina. yes, Suksema mau Tina. Nikah. Napi niki. Anduran balik. Nggih. Sambil jalan santen beda. Nggih. Sira uning malih bos sampun memargi pupusane nomor kalih. Raos saget semeton-semeton sana tiwas kan. Inggih, patut. Ngiring piar sayang numun. Swastiastu Gung. Salam sareng kalih nggih rayu. Suksema sampun nyarengin. Alon-alon nggih titiang Nggih. mau melacah talon ngartiang. Sing sanang tuh kene ambil deh. Rasane nak subuh paten itu Dan, kang artos ya. Dan titiang tonton iwangnya. Giring ya mungkin. Sane mangkin jaga lanturang titiang untuk pupuh sane nomor kalih inggih punika pupuh ginada. Nggih. Kemauan nak semayang pepradi nyane wenten sane Weh, rang niki beli pala sampun cocok niki sarang kalih. Weh, dados dokter niki mantep dokter beli deh beli pala. Traktor nika beli pala. Bidang kan beli pala niki dan yang kada jauh beten. Nggih, giring. Sane mangkin jagi lanturan titiang untuk pupuh ginada. Menawi enten kirang langkung nyane titiang lungsur ke Nas Nampurang nggih. Elingang dewasa nado Inggih. Ratu para pamiarsa sinareng sami pemegas majeng idedani sane ngemargiang suwedarmene dados pemimpin utawi sang nadene punika elingan sane mangkin pirengan nah nyane napi mawenan titiang mebaos kadiasa punika ring sane kebaos pemimpin baosan inik pemimpin edumun kakantun niraga maurip puniki patut telebang pisan pengajah-ajah ya. Nganggo remare Madya pada rikalaning iraga kantun nyeneng mayusa maurip pepunika iraga ngemargiang suwedarmune ring jagate sami rikalaning iraga sedeng mauripe sedeng ngadoraya hiri-kiring jagat padene ninten dados iraga ngelangenin pisan
napi mawenan sakadiasa punika patut iragam lajahang dewek mangde presida uning sani mewaste patut punika lahuan ugi Nah, punika yen sampun iraga uning kawentenan patut dan dados uning patut teke manten patut punika iraga uning sane kebaos iwang punika napi malih wenten kegodan ruo binede ne punika patut iraga uning apa ngelile sahuripe mangadolano yening iraga menados pemimpin, menados manusia, menados jatma sing ngeten de yening sampun presida uning becik kelawan kaon patut presida napi wastane ngeminayang membedakan niken sane patut niken sane iwang pasti kering sejerone urip iraga presida sane kemaos lana punika presida iraga nah yen sekali bawas punika bahagia ngeten de artinya sing eta abdi yen